este y... Anem generales así. Últimament tinc un company que està investigant de l'OpenNebula. Llavors vol explicar què és l'OpenNebula per gestionar màquines virtuals. Ja, m'imagino. Després, una cosa que hem tingut era que el sistema de distrito web, claro, William y William son muy complexos. No se necesita HTML, el bus que de ahí. No, ahorita que te caes y no te caes, ¿sabes? Estar a full porque si tú vas mal, vas a...